Kipaw me tiding ham, daw me tiding ham, saset no me tiding ham, tu ni Michael nang to ki holim thei kiding ni humin na. Tu chung hi masang lai thu phun hung bang talo ding hin. Cái dòng này chung là kalunga so ma jeng ka thi ya phul chot chot jeng tan na thu su ho na press release ho le bun chom ai ta debate na ga jawn ho kan vet le ei ni jong hi ito bang ham khanai hung ki mai di tam ti kalung gel hin ai le nang hi Michael nong pian ti la pa na ku ki na vet da tam ai lo wale naw bu na no ma pa na hi cookie against na hi tam ipia pa na itia pa na cookie against na hong ki pan ham cookie ken itin cookie against now kabol kapon cookie against ang kahi munzo sian ti chu la cookie supremacy koi ham cookie lo he du da isui do I hol do di he ti khat e sante news an ne awla la jengin e sante ko manom phale cookie ne se sit mun chomi phale cookie ka se poiti ta pan mun de dam loi ta na kilin le ji ham cookie chu koi ham hol do ngai chula cookie chu ke kahi tiding o mai le ke cookie kahi hang san ten ke hon Thadou kahi ke ti banga sei ngai chula a cookie chu koi ham ke he do lo le ke ho piding ham ki na piding ham ki cham piding ham ipi bolding ham ke lo ja chu cookie chu koi ham ipi ham ti chu he do ngai chula he do no mom ja chu sei hi cookie chu ami tiding ham thang boy len boy now boy ipi boy ki te ho chu to ki kina hello in cookie chu koi ham ti chu he do ngai chula he do chu ki nom chula thang boy len boy mang boy ti ngai lo cookie sunga any cookie organization na lam kai tam tai hau kip ngen hin na chi a phumina sei na jong hilowa chi ne sai ta chola cookie ki ti moi bolai ta lung leng so na ga jawa pa na hi kalung hang jeng ita na ai le the sky ta pitai chi yes and ten news channel dong na ka sei ki jen tu masang in jong hoi lam khada conference na ga zawin conference ti ding hamita discussion public discussion to bang in sung khana hin na yes and ten ko manom tiang le hin nang hi as nazidi an piang ngam ki go tam ka ti jen hi si piti dan ha nang maban khan khodi na bol ham hello cookie chu koi ham ti hol ngai cho cookie chu pau zo khub gui te chu cookie lam kai ya ki gela hi ya thang lim pau gui te chu zomi lam kai ki gel chu zomi chu cookie lo chu nangin just surname ko na chu mi chu conclude na bol go nai le e ho chu surname ki bak en hiu chu chui thei lo hel chu ya chu a cookie pom ho zo subscribe bola cookie ho zo chu koi ham ti chu hata chu clarity identify ki bol do te ngun le chun alam ppm ta chu to chu nang ke bon wa chu cookie hi ve ti mana chu hoilang i zo ding ham ki hello wa chui thei lo sa u ti mo se ha chui thei lo thi le chu ya chu manipura chu cookie chu koi ham ti chu hol do ngai chu ki hol do lo le chu ni ti e ho mi sung boy mấy thầy trồng cái bôi naga trồng cái miêu gì cái bôi chỗ ya khi em chỉ hết chuyện là hi là chân thì cái chế tạo chỗ à bạn chỗ với phổ quát chúng thầy đi chula na sei dan hina mi te hin ki pun khom nari tia angai to wa panala jing lai vai nang ki ken ding tha do zomi adu ada te te ki khentel hoi lai iman tha lo deu ham ba na hi cái pun khom na ding chu ipi cho cái pun khom dong issue a chu cái pun khom chula so extension ding chu idel khom chula ki muta chula popular government khom ding idel lo ba ki muta chula mấy thầy cái na ding ti wa ki na wa ki chai ta chula to ki pun khom na ding chu ipi issue pi ham kha chom ki ngai chula issue a chu ki pun khom mai me chula cho do ji ki chai issue extension ki bolta popular government ki form ta mà giống như normal ta status quo ta chula chu EPI status quo hinai luwe to EPI separate administration ki del chula separate administration chu UPF ke no khutna ki pilha ta chula he chu pi bola chu ki kum go na mi khat nangan si wa he chin bol tang khati bol tang ding tang to tang ki te go na rai chu EP hiaong hello UPF
keno akingan sen su group te akingan sen na lung thu zong akana tapon tua hi public movement ti hi hung ki panding hin na hi public movement na nong zau ding am nong zau thelo dam se ti Manipur su ke ding ki ti chu UPF ke no tong kita adi tin heta chula mi mo Manipur ke lo dinga so kai ta government ki het him to a policy sim ta nang ke pi ya chu jingan ne ding zanan ne ding don lo hel be a chi pi SAUT sab wa Manipur su ke di sei sei ya ong me lei to kina se hello su group UPF ke no tong kita adi tin hi chula namu so ke chula min tem khat public discontentment lunghan na neo khat popular government na pangu ve ti a lunghan na neo khat so wa so sampu pi bong ka mai ki ka boy na se mo wa hi le ko hi a on su tip chu ai le ai ki na na ing ki na ti be go na la yo hello ja na chu so pipa doctor se len ma mai jong se na it is two extension na integrity of manipur ki pa hi self expanse so ma ama hanan lema pat ngai chu la chu hi le ama chu se nga ta di ta wang SAUT hi ta hi bol di hi SAUT hi ta hi del di hi til ama se nga ta di ta wang di bola cho mo se ma cha ki ai le zanai lo hel be a to mi ana pi ki te pat to go wa mi pi te to perela che khom thelo am su group te ama wa chamin ese hindel vintin mi pi te public movement in ese hindel intin ita chu pan khom thelo am अभी पी की टीचर कोई हम डिफाइन ngai chula who are the public thing no in chi bolin hi chi tongin na ti to ka sia atrak abas dim dima koi ma hum ki to do poi ka ti chula mi pi chom ai lo hi khona chula in specific area bo na se hin na mun chom choma noi te na ki pang khom jingin isu them khat isu neu cha jai ta hung ki boy kha bo a hi bo win na hi no ale nangin issue chu biggest issue chu may on SOO agreement extension ding boycott abolu oppose abolu he chu PR government sunga state government chu democratically elected lo pet na may te CM hi lo pet na ki extend ta chu chong ki chai UPF ke no pan khom na united unity hi na common agenda chu ki chu government in a fulfill pe ta chu popular government uma minister ki chu nom ki ta chu pan khom na ding chu lo hi chu SAUT chu asim thu bo ya mi pi false hope zo le na na pi thu cho chu pi ti ave la ve lai sei gon wa ne thim thailo wa ale he ta nang lungtup chui ke piam no nang lungtup ha che chui piam ei nang lung tup tha do che lam kai chu ni ne dola na lungtup che piam Thadou in pi Manipur Thadou Students Association ho chun ke hon ka de yu chu i chen khom pi zo si to lung mo nga cham de la khom ding ti chi cho khon ka de yu chu he chu ka chi pi yu chu he chen na nga chu government in security APR ki chai thei thi lo chi ja chu a community ho chu ki he thim tu na ngai chu community chu mai te khat zomi mar mizo kuki ting le cookie subscriber ho Thadou kyum cho chu ki het thim tu ai chen diu chu poi mo chu ale ki he them political to in demand beti chu hello political demand kan saying kate Manipur su ke ding chu tu ge ya tup chu zani ta chan ge ya hum chu nago chu sovereignty southern Nagalim this and that demand bol chu am ho choi ba mai hei to ke nawam tu ni ge ai Manipur su ke de ti wa mấy hay cho cái cáp tổ vòng cái sắt tổ vòng cái thật tổ vòng lâu chỗ ale eho SO group ho chun without affecting the territorial integrity of Manipur ti wa cooking pi Manipurin make take to committee chan hong pan khom wang wa chi pi wa lai kin na u ya communal crisis the the ya hello akina chu thu choma hitai na akina la na chun ko na SAUT hong king do chula SAUT chi chama sa chu king do lo pi ya kin na ja chu agin don ipizia kina na communal pa na hung ging do ham ti king do le chula yes na sei chu di chu kina na pa na ipizia hung ging do ham ti le itu cha khang wa hi ta ki to den ding cheng khom den the ding ta po ve na tu nang jong imphal na ka chain tha do in pi manipur na noble tha do international na noble global na noble university jong le chun population hung tam chen tin phai gam hi hung tai chen tin na vertical expansion lo horizontal expansion hin na thing thang gam hin du cha diu hi ta thing thang gam a hin du cha tiang ule MLR ho MN hin bol diu hi chita teng li chu ipi maban di ipi masalang nga tok so yung isay hita ni choy issue apprehension doubt ho zo si hi without any violence. Violence means zawlawa non-violence resolution thei cho. And the problem hi Indian Union na hiu hiya hichi
suspicious hi na pa chu ti ta te he chi tabang ki chat na ai lo le ta san lo na pa chu convey bol diu le central government ko ma convey diu chu example central government chu tua ko na ran BJP na ran chu ale BJP chu manipura government a form ta chu BJP MLA hi nago ho hi khat ni bo chu chandela meramolisto numba ipiha pudipu awa ni chu ale eilam non naga lang ho hi betang kati 7 BJP MLAs hi chu we are the producer of BJP na ale ei ho chu producer BJP producer hi chu whereas ichen hompiu nago chu hi lo chu BJP producer hi lo chu ale ei ho chu am tamasa yung BJP ang view ale tuni ahi ei hon dominate bolwa ei ho perspective le ei ho desire le ei ho narrative deidana chu BJP chu dison la ta sanga la lo chu why ei ho chu BJP hi jo chu chen khom tu na go sanga ki bola chu BJP chu thu la thei lo mi ti a hi le something present incumbent leader ki heng do ho ahi weakness ka au me ti chu mu thei thi chu ale tunia hi hi chu ho lo chu SAUT hin pando a thayu wa hi le SAUT ki ti chu democratically elected hi na lai je wa chu Manipur Legislative Assembly chu accountable hi je wa chu hi cha chu pangui chu chu ki resign lo lai si wa chu SAUT ki ti chu zo thu chu ki hep nahi chu hi chu justification bol le le a mi ti hello hep le le a justification lang chu thu so min koi ta te na ai le nangin kinata hito banga in le do kidal hata imphal khopi zo si kidal hata mi hitana noise ta na mi hiem bol ai ki bol talowa ale tua hi nang imphal na galu chu thu cho mai tai na du du na ne nom nom iron ba du da na du le na gane lang imphal la ko hi moirang sing zong ka du ta po bit na ai le nang ma solution chu pi ham imphal na ga cha chu pi ha solution na kinem imphal a khu tha do home le na ga ne di wa ma chom bia thua na kai wa fencing na bol wa bit ta thamong ta ka chen de ni tiu ham ipi ha na vision emotional outburst hi phat nong chon nom thawa emotional outburst lovin to ai kum thum tabang hung thing ai tan heading khat chu imphal chu strategically located in logistic point of view wa bypass ki bol thailo chu kangpo pi chu churchan puri chi ding ham ai lo wai le chandil tu kangpo pi chi ding ham phating ne chun imphal chu alai ta aw mi ja chu logistic point of view wa bypass boarding ki ti chu very difficult inconvenient hi a hi chu lampim na ma yong le round ga kol wal be se intin it's time consuming na chu khat number 2 na chu ka sei nom chu tha do ho chu cookie ka hi lo jo wa chu tu ni ni hwa hi tha do pa wai ke ho wa nga hokip che ki hi wa nga chu cookie ka hi lo ka so now khat chu demonstrate ka bol chu aji chu right from the first day a ko na chu tha do hon cookie ka hi point tu le infal achievement mai le hon nan thawam get sentence hi tu chu hi narrative on ki crush a ki chai ta crash lo nang boboni cho nang le na loi ho khalini boni cho yes tha do ti yes yes che khatlen ni dan te ho poi numbering poi moi lo pi chu distinction pa chu poi mo chu distinct thado identity chu poi mo chu he chu survive ngai chu mi zo si chu blanket na mai le ho chun cookie hi ti ai target nu chu ale e ho dinga chu at that point in time 3rd May 2023 a chu we have some common issues ZRA to KNA chun SOO chu ke extend no pan khom ngai cho sample district ho chun cabinet minister achu na chang lo achu khomo chong chu amu ngai pan khomo ale ITLF yung chu KIC to PTC na form khom apan khom lai to protected forest so sample khopum protected forest a fight khom lai to wetland there are some agendas on 3rd May 2023 as khom ho chu hi cho emotional piwa pang khom wa cho a chu ki bola government cho ki kina pi a hi le han te tu cho now hi cho si chu ki chai ta cho ken ka sei no pen chu e ho thing hang mi la non naga society chu thing no in a thu a ama operational area chu mi pi a bol hi ti chu ken kamu che na ka sei chu
ale chu champur bang chu MLA ku khaute bang chu koi ma cha lo ngam lo pi chu aji chu popular government apanat aji chu aman ason do abeki ho chun thing noi ho chan ma pan pi ta chu ale kampo pi bang chu piniam cha bang deputy chief minister ala chu alung thu resolution chu defiable la violable wa nga chu koi ma pa wam talu chu ma operational area hita chu ama operational area chu min ke control chu boinyo sim sa thei tam no sim sa thei chu cha chu thing noi ho chen ane hi chitabang society a chu thing noi militancy in biha junta in rule of all tabang hita choi ho society a chu hi society chu common agenda a fake unity ai ki pun khom thu hiya to ai vela chu picture clarity no mu di ta chu intention le i objective chu vela chu are we really serious mo hi nam separation dinga chu union territory demanding a chu serious hi hom ti chu ki chi chu to I can say he is on self Hello, explaining Michael, tuan na say ito na. ale PNM ken chale, asay hello, thailand PNM lo chale asay lem thailand khaute na question say, question PNM chu ga chale hung lem khaute na say tan na. hello a PNM question chu cha, ga asay lang na example ka ga pi thu bo ve in don but lang question na chu hi chi chu e ho sung water tight compartment chu cookie zomi mar mizo thado hi chi nga chu ki khan ni chu cookie zomi mar mizo thado na cookie e chum zomi e chum mar e chum thado chum na mizo chum ki chu ale hi chila tha hi do ve chu le chom hi nang bo bo ni he, dang lam kalang ho tha do chom inom he. hi chu nang perspective ya media khalan ni na sei thu bo ya ken sei ka te hi chu nang perspective ya chu sei ket nai hong le chun zat chom di ya ke se hi jong leng tha do chu chu ma kom tau chu tha do is not cookie distinct ka hi tau chu na Nang ke se na se ti la hi jong mi tam hi do ta, ke se ti ding chu mi khat bo bo try khari itai ki pui thia le tam hi don. hello amo chu cookie chula amo chu they comes under cookie cái tay lo mi dang na say ho chu cookie so ke they are happy with cookie a ke pa chu they are happy I'm cookie ti wa ke pa ta mu chu so cookie tha do mar mizo chu ting le zomi ngai ki khen nu chu hi chi classification pa chu ken ka khen halloween om sa mai chu mo a mai thei conflict ja chu apang khom da nai pan chu hiya seriously ipang kho united hi poverty chu ken 3 bill 2015 na ka het sa ta so because 3 bill la chu separate administration hin sei la chu ke ong hi one of them na kana hi cho cha Hi chilai chu ku ki na hi yes na. kuki ka hi ka lo kuki ke lo tha do student association ke hi to tha do student association chun all tribal student union manipur ko ni ke forma na hi cha chu JSC ya ni ke panga ta chu ni ke chi cho kuki wang chu ke hi ka lo he ka sei nom pen chu ale separate administration ni ke ti join all India JSC zo si city zo si federation khat sim ding ka ti wa hi le movement momentum hat na dinga chu hi chilanga thing noi ho Hello. le Come to the point, come to the yes point, on come to the nom point, ka lo ta chu hi cha come to ko the na chu point. ken separate administration ki ti le ei ho nan naga tribal sung unity pa hi a umpoi cookie supremacist hon tuibong na kangwai ki ka ho kun amo saikot MLA politics kaina ding mai maya khu cookie supremacist ka cho kai do te le Manipur Legislative Assembly a hu Hello, Michael, you are diverting, cabinet just minister hu thai can't bi hear cho saying na he chu divert ka kamu question. masat ni cho ken kamu chin be Hello, se ja chu ken namu hi le hi pya to na lungeel. Ki hon separate administration hi chi e san te tu ki chiang khom the lo ding u keng ten bui to holai hol jing ding u ale nang i pya na lung tup chu phaya hi he chu nang personal opinion na say thu ya personal opinion the hi lo. MLA ho Nang no pi chun they already agreed MLA ho chu me thai to ki ho lo si dia ti wa ki ho tau chu na last year MLA a sai thai ong MLA ti ale chu dia government na pan loading ti pang tau chu la ima zo si chu vetang normalizable so okay ta chu hello chu you hi can't cho chu deny na just som SA hello Michael som supply zun che sia to chu banga ang som su zun na ho ka chu na ki boi ju chu hello nang ho ke ho ti ngai lo nang jong ke ho na hin na hi chi MLA khat le ni thil bol ja MLA they are just temporary next time le kai mai thei kai de lo mai thei na there is not a permanent thing not a permanent thing to nang as one and say ta na imphal very strategic hi wanga chu imphal za imphal ki phalwa kum thum ki hingta chula so I should say ki hoding aina comfort is my enemy nopsa na chu kagal he ka tiuta jo ha sata thing langa ki kala lamka tu langim nei ki cheve ve
phải phát là Delhi Bombay Bangalore foreign cha jong ki che through via Aizol na ai le mi operational area na seitan pinem cha thangim nei LM khaute adu da khulang adang te hilang ale nang ma operational area hi Imphal ham all Manipur all Manipur ale lam ka hung phatong ale veute ne operational area hi le seriously lam ka hung ipi phatong khong bol dong lam ka tua na ball de kyo Imphal ai pika ka ball dium ta lo chu we go to Aizol we go to Kangui we go to Delhi Bombay via Aizol operational area hi phat hei lo hi chu hichi chu apart le ni khu hung tho di hia Imphal chu 1-2 years before us Imphal was not accessible for us na ji chu thil tam ta stumbling block conducive lo cho to a hita cho ale periphery tam ta mun area tam ta bang chu accessible hita cho to a bang chuna so time will come I'll come to my piha tui bole kang mai ki kan pha ngam ni nam ha tui bole kang mai ki kan se jing ke na pha ngam ni nam tui bong kang mai ki ka chu ke hung pin na hia ke hung se le na hia ken ka het chu la ke ka ga ma chu ti ka ke le da ding na pha ngam ni nam pha ngam hi lo ka ga ma chu ka chen lo le ka ga ma chu holai ka chi ding kuki veda pumpuma kuki de lo pumpuma na hung ngam di kuki ho gam ni sa ham chalai ko he chalai tui bong kang mai ki ka chu he chu vo kul ta banga jingka ni ha ai taw na ki vel yang ai pi na bol thei ong langa me thei ta kang mai ke la hilanga lai house ke la zo mi tai pi na bol du ham kuki hon lai ki ka chu ken ke ke zomi chalai sai lin te ya hung peng ke ya ken chalai mun chu ka het chu zomi Thadou kuki tyo hi anytime khel thei jeng hin na ihin danu I chon danu bo dang zo se ki bang they are just names akhel la ding point chu me te chu common enemy hi tia chu ibol hu me te common enemy chu ta lo chu la eso ume adel ding ta ke kion extension chamna ya hi restoration ma normal si pha chu ipia pan khom kit ding ham nang len na loi na gol apan ho khom Imphal kit na pha bang win na nang len na loi na gol ho Imphal na pha bang win kion tu chenin es an te to ki chamna ka ni nai pu veti hen ai le hi ta kuki poi the nei dawin nei ong nei hi win ko poi chi ken ka boy poi na nei nom lo na no ho thu hi tai na sedan chi hi ken ka chi boy literature lang na su boy thei cho na til Thadou kuki literature MIL class 8 9 10 11 12 tia Thadou kuki MIL hi ipia hi chong kuki na la do ki gon ham ai tia chu cookie zau khalo hin cookie chu beha Thadou cultural genocide bol go Thadou pau tho Thadou deilo hon amo ho Thadou language chu cookie language ana khel go je wa chu chom khat ni ke boy na ja chu to appease the cookie supporters group Thadou ho chun Thadou des cookie ong chu anano pi thu hin chu to a historical mistake ya chu correction bolding ti na hi bo win na na bol zo Thadou de dem na bol zo de dem si bowling of course chu I think historical mistake ho chu correction ball di chula he chi tinga chu Thadou ho chu ko mui chula ke he bola dani ka ni bol chi ke he dani ni chi hi pu ti lun kim reverend ti lun kim pha la pa na hung ki pan hin hi chi court judgment hi dani zo ke he na hi chi court judgment reverse na bol di wang hi hal khan hung ha sa thim di hin na ale to ka hin do di khat chun na Michael tu hin ki hon ka gel danu wa hi e san te tu ki cheng khom thei ta lo ding hi chu number 1 hi le na pom lo ngai tha ta din lang na ale mabana igamo hin du cha diu igama hung cheng nom diu gamle go hin ki cho nom diu hichi nangma as a Thadou self style leader na hichi iphiana lungtup ipiti na gelam hichi ipiti solve di ham ST kwata mudiu na deisa ham nangin hi issue khat a hin issue chu family le mulo lai thil khat ki sei ta wang a hin na het so ke hin lockdown project a khelo wa thing lang lang ku ki mun lang khu mai te te khon ka ki cho diu ham na example khat ga seng kate I chen khom su ke hin naga to ai mi te ki chen khom su ke hi win na ne ding khat chu ale naga chen na tam ta hin gamwang chu leisi chu tu lai chu develop dung ju ya pressure room ta ja chu mai thei ho chun manipur hi neo chai hi
5,12,000 population hi 1951 census dungju ya chu Manipur chu India Mars a chu ahi le Manipur chu 1961 masanga cheng ho bo se in phata in bolu tin adang ni detect bol do tin mi hung tha am kha hi le kol le vai thap le leng chu am poi deport bol do te detect bol do te ti le e ho lung hang kit nu cho to ahi ale so ahi ui le loading mo ahi loading hin na asama NRC ki bol example zone heading hin na hello asama ki bol jong le identify ki bol chu la detection ki bol hi chu aki detect ho chu ha chu at least deportation chu bol dinga chu foreign country of origin ti tate maybe Burma accept ngai chu they may not accept Burma accept lo lai sia chu mono do thei lo chu but at least Mizoram ayong ku biometric ala wa tu aku 75% wal ku chin hil sa ku na hung lu si ku hoi ta koi su ke wa mo chun Indian law dung ji chana chu refugee status sa koi chula ai lo le ki yong Mizoram ten yes refugee status a koi wangwa biometric ala lo ala su okay hi hoi ta lanai tu lo ai biometric la a citizen hi thelo example khat sei kit leng tu masang ta yong chu MPC a anu Mizoram born hi apa chu champur hi 10 years var PRC anei ta wanga chu Mizoram Public Service Commission na service a through a hi le Mizo je lai pol ho chu possible ta uchula example min rule of law chu Indian system hi wanga zo fate hi wanga cha mo la lu ti lo hin e ho chu chu possible lo hin existing land law nei wam he chun protection AP zo lo le hi chi hi ding hi land hi tai ke protect diu hi ti ho chu e ho chu nei yung ai chu la chi chu i ai tham chu ho ni nei chu na solution chu ipiam yes a ante solution chu a solution chu ipia chu ne ki chat na chu ipi chu apprehension na ne ya chu ipiam ne ki chat chu ai su chu ipiam ki cha lo igama chiang dim se nu lam ka khopi nang jong hi chi kang bai le tui bong ki ka chiang ni na lam ka khun he ding hin mun tam ta gam lien ta da ki ni ta win example mandob le kai khumu zamba thengra le rak hi chi thum te lo wa jong mun tam ta chiang o at least 70% lam ka business ku es ante da control moria business on tam ta control anh ấy cho hung tâm chế điêu hung tâm chế điêu ấy sang à sum le pai hậu chú tê hi chế ba mun le gam le go mun le mola hin ki cho thu thu anh ki cho điêu ni khan ni le you'll be minority in your own tribal land hi cho cho ki chat pi hale hiji example specific issue aga sei ding chun so champura mai sei ho kun pata ni ho ku MLR la rek ji a hi diu chu ale hello MLR la rek chu e ho nong pai mang su ke patau pai mang hitin i ho sa gam hitin ho sa che ko ma pata ka surrender tau te inop diu ha lam ka thu hina lam ka thu is just past mistake lam kai hon ana ki su mo je wa khale khana na ki to mo je wa lo ta ti chu ana pi khaw hin na vote bank issue politics a a chu mi jo si chu mo hep thei ti little blanket na thu khat mo se ya mei te ti a mo bol the ya chi ding ti little so because chen khom ni ti ham we have yes ante had to enough hello mi za ni thi wa hi tan mi e ki thi no aban ki jong wol thi wol ke bedding ti itu ichate safety na dinga thi bedding thi san long bedding ho ki sanai sai lo cost ipi ja chu a thi be ding na cost ti tu wa igamle go ven bedding igamle set hoi ven lai ham na bedding ben bit good chu hoi lai ham na ben bit good chu ai chu to ki boy pi chula ai tu hoi to ki lai boy gam che tu na ben good chu ka ti e thing ko thang gam gam ham na ben phai gam ti lo se thing thang gam se i chen na se hoi lai ko ham ba hoi lai ko ham na ben bit good pa chu specific nga issue chu om nga chu okay specific problem na pa se chu ping ahun len hmm to ti na sei dit na he dil na he na din na se ping tu chunga boy hung ki pat 3 May 2023 boy hung ki pan ji boy hung ki pana hoi lai lai pana population exchange sumam ne chuna lamka hopia e sante hi sang som wal cho phaya kino luta ain lo zo seo jong I het so dai am hon jong e ho a boluvin phai hopia e hon jong am ho asang in na sa join ni bol ta ve ale hi chi hoi lai gam gi hungumam ti la buffer zone concept ne heading hin na buffer zone om tan maban na lung tup chu buffer zone hong ki pan di buffer zone a hin hial lo diu that hi chi ka che pi diu ki hon ka gamle ka go ka protection ka bona a da kho he da ti chu a hmm kho he ti chu that ti chu kho ka sa ta poi hmm nó nó đồ sai chỗ cái tại chỗ chăm pura bắt cam pu bia bắt more bắt fine chỗ cái chuyện sao lo đến nó tiêu chỗ à khu bôi cái nôm tai ipi ham hmm mà ban chỗ
aban chu hung chel hading I chen na zo se I chot phana zo se hi kagama hi tai ti khan hungum de ahiye to ayong ahiye ipiham aban chu na bol go nu chu aban chu ipiham aban chu self governance Manipur administration no ya MLA hiding minister hiding election party na kitakit ding ama ho MLA minister hi wanga ami pite zo se lai lo you can fool our leaders but not the public a public chu amo tu chun hi chula ama operational area na chen chula operational area hi to ka se hi operational area talo na gamle go thu hi tan na pragmatic ta sai ding ka ti he pragmatic ta ka sai cho kagam ka go na ti a pragmatic la hi lo ale nang gel dan Michael nang gel dan hi le na nang gel dan na hi to ka se dan ho hi na pom lo ham chen hom din ti ma ho to mutual coexistence na gin cha chen hom tu lo pi cho chen hom tu lo pi lo hi chi hin don to hin don bu to ama ho to chen hom din na no ham chen hom tu lo pi cho to ken ka sei nom pen cho administration pa chu segregation om tai administration bo ko ngau tai ni ti le pi bola chu Manipur administration na chu na pan ham Manipur hi hen ho ta poi na Manipur in som khat kium ta jong la ho ta poi kum izat sung Manipur kium jong la ho ta poi at least a population segregate hi pau hi ke gel dan hi big achievement kha hi na aje chu fine chu ho poi chu ai theye ken objection kan ni poi cha chun a so tai a so hi tai ken ka kham thei lo nang na kham thei lo hi line khat segregation om tai a ho poi chu ale hi chu administration na chu Manipur kai ta poi separated kai tai ni le bola chu ki resign nom ni vai bola ama ho ki resign di ke khunau mai pon na government of Manipur no ya chi bola chu sub divisional officer ai lo wa ile deputy commissioner SP za kai ho chu na function sa hi aung le chu hi ai le lo Michael cho hi chi na gel khelin na pragmatic na lo reality se ngai chu mi chom khat mi pi ngai nom dinga thu sei ding ti ho chu thing noi ho thil bol bo chu mi pi ngai nom ni lo Michael hello thil hi na lungeel hi gap khat uma cho gap khat India citizenship ki hin lai na ei mi te ka ti phale nang hin pampai te ding san ten hin ki ho hin kalung tu mu hina tu ta kalung tu mi hi independence hi lo cho it's under the constitution of India dan no ya ki phin na hin tin Manipura para pot lading ti wanga jong thana hi na jo si ki surrender wali pi kane divong yes things has to go side by side parallel movement jong chel hading na jong to ve ding Manipur hi san ti ai lo cho government san Manipurin ipia produce what is the production from Manipur nothing 100% central funded Manipur na ki tong jong le ki on central fund chu kane wo cho ai ti ja central government Manipur government installable ta chula bol ta chula ibanga ka sin chu chula kapan lo de na tingam lo piu chula amo chu ke khunau mai poina amo chu ken ka control ai pon tingam ngai chula SAUT del MLA ho thing noi ho ile kapan lo du he ke ho Manipur a chu na tingam ngai chula center ko ma le khai sim jong le 1 2 3 metric pass ki pon nak nursery KG1 class 1 2 3 tiang ki sim to hin tua hon Manipur government zau jong leo a zau ho ta poi ke ma control thei poi a zau ta ve hin la kami pi teu lungeel hi muchi ki chu ta to ta cho separate me si san te to chiang khom thei ki ta poi na he na din khana se peleng masanga hi lamka khopia morelang adang dang wang chu ke poi lamka khopi san te veng thum veng lien ta taum ba zu zo se ma ko ma ki chwa economy zo se ma ko ma lu na ale igama chiang na sa emite doda nang ichan ham khara tu gon an nei wa lamka khopia gincha thei lai ho tam ta aram bai tengol lamkai ni hi wa thing noi lamkai phabe anom wa a thing noi ho hung jong le hi chi veng thum ka se tia hi ki sel gu ji wa isunga pa na e hin do thei ding din mana ho hi to hi kidel do ta cho there is the first step of separation tin ka gelina ke gel danin second step to MLA minister agazauji wa hichi movement to ki chai di lo cho any movement ki tin na phar lu cho slowly hung di na all la hung ding to MLA te mi pi de da na to lo je wa next time le tata bye bye jong ki ti mai thei god knows na hichi hoin island na nga hi na sei nom po na nga hi pi ha
mutual coexistence with a sante tiana gelham ama to chen hom ding kina loading tiana gelham nantu say chu ga ki don budle. Of course, mutual coexistence, peaceful coexistence, so ultimate goal hicho. thing hanga ma jong ama to chen hom dina Thing hang gam kiti chu amahon lamka anak occupy now. lamka more Anak occupy now umahia. Na occupy now chu a legal status to existing law, existing rule dung zia chu ipiham tiwang chu vet ngain tin chicken no kaga het kaga sei thei chat pon expert jong kai pon. Ai wanga chu chen khom ti tai lo chu option dang lo hin na. ale na chen Tua hom le nangin na tu na sa te piung ti di ta tu chunga ki thad ho ki re bo chu na mu lo hichichu ipija thiu ham itia hele hi ke chu lam michael chun hilo lam kai hichichu ipija thiu ham iti le chun ke chun control hiche conflict hi control thei hin ku kilam kai no control nom lo ji oba abol hi tia chu ken yes kala hi yes nang nala hichichu dan yes ti tange to nala dan ho die ti ta te ali ma bana to control nom lo to bang bang ho lam kai hung hi nai hung hi ki ta povin te na ti them ama ho sang hichu ho zo te ung di ku ki ho chu jing pe di chu ai ki ku yam ki le ho tha do ho ti ngai lo DNA ei mi wa te mai hesi ku ki ho lam kai ho DNA a mai chu ya chu nang ei mi te ong chu ei mi leader as a pun ba gop khom na unified social political platform ke nei lo pi chu ipi ho bol go na chu ni beta zo united wang nom chu zo united wang chu nom chu chu ai wa chai hello na a chu united a disunited a du is da our anamin se na hin lang na as a amy as a so pi khat thi san khat hi na dol wa nangin e san te to chen hom ki di na ti chu anytime na hing changa ain pum wal diu chu i thu ki mu ta cho toy i noi se dan da david the ki bol dan na mo lo ha na so pi te nu mai ni phai nom te nu mai ni ki bol dan na mo lo ha i chi hon na ma ban diu cho tha do te e san te lung na hol hol wa le no hi a bo ma khum san hi diu chu chilang pang chu emotional question ilo emotional emotionally po michael no chu facts chu ka kai khat nom be se pon ilo na he chu valid justice valid on hol po indian ka hi na tivin yan way system dung ja justice on the ball povin investigation on the whole povin properly the ball povin drama hoi chi may penam may no ball investigation no ho no bor po ni ti so hoi chi penam point out example David take bang chu ipiha investigation chan ke ta kon chan can anybody give justice no whole piwam memorandum al hun ke pi phating le governor ka he poi koi officials ka he poi ahung phating le David take ke thana lol hi ta ke bol hi tabang ki that hi chi justice kam poi hi chi investigation complain tam chan ke tau min na demand complain khawam yes I'll give you update complain tam tau min bi phai leng mola mi mail se ta ki that te jong nia cbi case tinga ki sei phat le dc puni pi siam everything boils down with the chief minister na chief minister pan okay ti lo chu igam hi lo hi ta cha chu machal thei lo in the time will come those things are not gone hi choi among hi lo chu hung che to mai ka li ki ho na hi na emotional hi lo chu nangin phaya na ga lu thei cha phaya chom khat na ga chen thei mi ten e san ten I in vet chu with lens na hi che pa hoi la ipiam har ti la eu sa ding na chen khom the hi tapo ve ti hi na pom lo wa jong le na pom ngai na poma hi le na lung thima cha kya kerom ki kap to banga ila red ila zo teng le khana confirm ki bol banga na confirm ngai yes ante to mabana chen khom di hi yes chen khom di ti chu not in the same ho khat veng khara ki chen khom lo ding gam chum chuma ki chen khom di chi ke ngai dan he mi pi te ngai dan na ka in se in tin chichu respect kapiana chichu I have hmm no issues with that ke 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 khat opinion nong chu respect pi nga ya ai wanga thading mat no ding in hal ding ki tabang wang chu in chu ki ki hal tabang ta lo di terrorism ki tewa tabang wang chu hilo ki ho ki chu hal ta ho lo di mai ka no wa ile na nga hi a future valley da na muham na lungel e san te to nung cheng khom ki di ti hi a future valley da na muham nang to bang bang hi nang to bang a tam na manipurano de ma na mai rei to na chen lo manipurano ma mai rei to na chen khom lo le koi to na chen khom go nam ka ti ki ho sung la hi na michael gandhi ti hi mi be lo cho nang to bang non violent
ai waga Michael Gandhi hi lam kai hi ta zong le Thadou te lam kai hi ta zong le nang hi mortal ni lo cho immortal ti zo jam a thi thei lo nei lo so nang nang thi nung tieng le i pui pa khang lai ya pat nin e san te na ki thu in ki thu pi vin a leng te jong in a veng tu pi vin hi si u keng ni te hin i ti lai chana Manipur su ke ding ne ti e mi te hi Manipur su ke lo ding ta na ki pang te so ale tu so ai pian bol ta wam i mu ta chu la mi hem mu ai mu lo pi wa mi hem bo lai bol lo pi Hello, wa masanga chu na. Humon hi masanga chu there are many things which have been unfolding. Politician on pi bolam ti tamta ne hello cho chi overnight ta hi ki bol ta te ta ki pan hilo pi cho. ka he chu Sincerity, Michael ke no tam ta ne hello ne ti la chu di lo de na politician so ni politician pi ho bol sincerity honesty ne lo je wa chan ge chu la. yes Amani I pura know ma that me le chen khom lo de na ti ai le na gohatia ni ki chon ding pastor so la lin zami ti la achna pan le yeng chu lai pyo. eh zami ki tin na holoi ni chu zam le le thing la nga chen thi lo ja e san te lung ho la ga zam le le chi no ho hi zami Lang ni ai zo ki ti chen da du on ka chen so ke la ting thang a kim so ke la ka khu ai ti ka ja gam ba ngen ni la nein 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 chu ki hal tan tin nein nong sa te le na ke jong ipam phana achung lang ba be ka hung pan di he kami ka sala ban hung lut tieng le hi chi iki hong na no ai anang hon supremacist lungchang na ge lo wa hi chi na po ding mai le to kin na la na pan lo le na hi ti ding na ti wa dictate nei bo go no wa ka ethnicity to chun ka ta san khat chu ka po supremacist bol ho wa huna ma nei bo go te te chi chu don't do it chu a chom hi hello ven ta pha chom lo di nain nain jong isa diu nain ki sa tiang le chi Michael lam ja thang to ka ki hona na ngai la hon ana mel chi wen lang Michael in ki hal sa a in khogem nung bang sa in sa ding a hung tiang le Michael nampin welcome to home tia ka hin liam tiang le lang ba be ka pan di building sang ne ti le check iza tham khana ka pan di na hizong le nakim na pa ma nakim vela yes ante ko ma sana chian sa lo di condition number 1 iti Michael adang chu na chian khom ni wang su yes yo kang ba ya chiang utin amo pho sa khai chiang ta vin te a kho poi na hi cho khu kho lo chu chian khom as a neighbors respecting neighbors na kiza tu ding kho pam te kho kim kho pam te hi theu chu but veng lai lunga hung chian diu ti wang hi ham sante ti hi chilang hi chan hin tin na ale tuin aban hung cha len hun festival Thadou te hun festival imphal man ni te pilung gel mong mong ni yom ta cha ka ga sei nom hi til khat om min hun Thadou cultural festival ki ti hi Thadou conclave Delhi 2015 declaration dung hi a chu Thadou nammi te zo se India Burma umlowa Thadou nammi te chen zo si a hi one same day ani ko khat ki banga hi cultural festival khat man jing ding to uphold promote preserve protect the cultural identity of Thadou ti vetsa na chu decision anakila khat a hin na ichite dongji achun Manipur ayong chun 2016 achun nga mun na piniam cha ki gen kho kun lo pi ta the first international level a hun Thadou cultural festival chu kanamang win ahung ki chen heti chun progress ahung min 2023 kuma chun in less than 7-8 years sunga chun hun Thadou cultural festival chu state government in recognized holiday restricted khana a het pe ta win na state holiday restricted hi zong de khat na om hetan Manipur government in head pe hetan Manipur a chu tribal a ngam mi la tam pen chu Thadou ho a hin Thadou nam mi hin na it is a chu 2023-24 ku machun Delhi to Guwahati muna na ki bolin sorry 24-25 ku machun iti chun ana ki bolin ale to ai state holiday kan hin a chu to awangi finally Thadou le mai ti ke ka attention chu kisu thip a hi ta ji chun almost resolve a hi ta ji chun in follow hin ki mang thei ta le ti pa chu lungput ne ya chu ka bol o hin na ti chu tham chakhat ka sei do no me ti si hun festival ti hi ti kanoi sin awang hi pon na e ho loi pien ma sang pe apa na good festival ana ki nei a good zeng cha bon ki mang talowa in de lo zo siong ki hal tha e san ten
gan cha thai tha je wa good festival jong 2023 apat ki mang tal wai chi hun festival mang hi poi motin ten ham Of course, cultural identity khat ni na nam khat ni na chu man ngai in aman dan pa zo chu ipiha the way how you celebrate. Last 2 years was more of a symbolic observance sa hibovin na. Tinit may hibovin. Celebration lin ta lasa lam len khom ki to ki bolong khat cham di pon. Thadou nam khat hin a chu ki bola hin. So it will be more like a commemoration ki bol may tu bovin. Masang 2023 la banga Benjamin Sum ham Ben lin ta tam ki ko wana. Kita to enjoyment entertainment program games and sports lin ta ki bol ho chu pon. It will be more like a symbolic observance na. Ito e boveja chu yes, it's very necessary. ne ti dan cho last 2 years a symbolic ne ti dan cho yes ante leng pan England ga ma pa Manipur independent hi tai ta ga phun tong ki bang di hi cho na Na pumon, you see, let's be objective. Subjective hi be se po. very much yes objective and to the Thado point ho tu, thado ho tu kuki ai lo le imfala chin. Ti ho bang chu last 2 years a ki haza pen chu. anang bo ni cho Ale Michael mi izat chi tam sei ti mi izat population hichichu nang bo ni ne ti pa yong chu. Yes, mi tam ta chun social media propaganda flood ja chu hi tan a no kho no poi. no nang bo ki ti cho nang le no loi no gol hal khat thing noi hi le section ha jong thing lo di cho Hinge chichu accept taute nom taute chi let na narrative pau chichu pushing movie hichichu nei e saying narrative ai poi Michael we narrative are ai immune poi to that. Hichitabang aki say shit ki dem ho chu ki ho ading chu morning breakfast tabang bo him boy poi na pa chi le kaza jing in. We are already immune to that. Now the advancement of Thado ho ka advanced dan pau chu vele chun imphal ka chi thei tau cho to it's accessible for us. tha do Na ho hi lo tha do lam kai fection ho ti tongo faction hilo kyo ha chu faction hilo. lam Ngat kala no nei masaya khadum ki chula eti chu kuki mama chula chi kuki mama pa chu tuni kuki pi manipura luta chula jang let ho kip ke ti chu Thado faction hia Thado faction ma kon to Thado in pi point akona zo nama sar zo ham pujang le chula roloi to ke ho kama san chula ke we are the original everybody knows ali international ki ti la koi hoi kita Thado community 9 country akona diaspora a mozo sen a formu Thado community international TCI ki ti e chu no party to ki khut zo bovam of course Thado in PTS to very much aligned ale 9 Michael si countries akona adang dang sangin na to isi imphal tha do te imphal ka chi thi ta bene ti chu lam kala pa na koi ma hung theilo kang po pa pa na hung theilo nang hi chung langa pa na chung la pa na van til da bang hi chom su hi ja chun na chi thi thu hin na Oh, he ale Chong Chu, after maybe after a few months, so part le Chong Chu nan say, Thado hilo kuki hilo in fala chin, nati banga chu, van chung ako na hung kampo pi mang tailo, hichi mang tailo nati yong chu, it will be gone again. Hanga na kup ka chai ki ta chu Chong Chu. hello gal ki ti na Michael ke ho hi tu hin es ante to ka ki do ta ve na ai wa gal ki ti cham na ngum tho di chu cham na hum di to imphal ka chi thelo wa dam sunga tu le cha te khang chana imphal chi thelo di ti nai lo cho zone of Kennedy ni pin se amna there is no permanent enemy hostility today is a fact but it is not a ruling law le se chunga hin gal hi den den mi ngai lo cho keng te tong it chanai na ki do wam na ki cheng khom ki ne khom ki don khom ki nui khom yes ante to forever other enemy ki hello so but until and unless some compromise understanding or peaceful solution is there ki tu hin na ale hi si hun festival hin mang ta le chun nang ma gel dana hi hoi lai mu na man din ti ham specific Infala. imphal chu hi ye imphal chu munjo se chu imphal chu la imphal hoi lai mu nam ka ti Committee ki sim hea committee ho chun work out an bol wai le na, chidung ju ya chu, holai dem ti chu public nga, hinet sa thon na vetang. ale nami hempa biren la chi minister hitalawa patronage na mu thau diu nam No, it's not about Biren. Biren ki tichu narrative anti Thado hon na cookie supremacy hon a say mat thu ya. A ke ho sanga Biren to close connection ni jongen hi bo cho. Ya cho ale Biren lo hile.
Biren CM hian lang hilo yong le Thadous are safe in Imphal na it's not about Biren President rule jawa kalu bo jula Imphal Biren in kumni sungai pie bol theyong Imphal a Thado ho hung binati theyong pie sai theyong piam bol thei ale amo mo na Michael mi za to bang hung de an expect am Thadou te have I po committee mobilize in bol le chan ge ya ket kana gel na letter head na piaru kan muwa so kan ka gel intinas tu chung wahi mera pai bi ten Thadou culture dance an bol di dan hite kana tia kana lungdong ke to ang ki mo zil pan talo di hamna am hoi thil a he waw win na lila drama hoi le me e sante hi a thiam waji win Thadou cultural so tia mera pai bi te gurung grang kidang thowe ale lam kalang le kang po pila para mi expect thowa mahung dinga of course they'll come hung hi de hung diu na chu mobilization chu ipa mobilization team hon hin bol in tin na dung ya chu hung chin ante kalung khampoi ale mi hung te hilela a pam lang apan mi hung te hilela state festival a chu ti mi hung da ne am ka ti this is a state festival hello buffer zone na lai hin na abana a phat hung nai tiang le lam kalanga veto lam kalanga ho bang chu tui bole kang mai ni ti chu le tui bole kang mai chu pitian khial thei du ham ki phal lam kalang chu ni li ding he na a kho he chu time will tell state festival hin Thado cultural festival chu state festival hin chu akiman tha le phai tai manipura chu that kumni jawa hung le hung kit hin chu phai tai ami pi chu poi mo lo na ami pi chom ding sa tha do ho chom ding sam chula few many all manipura kona not only Thado state festival chu it has to attend from all sections of the yes society that ho chu midang chu ke na chu naga ho asang ke sar ho loi hung vintin na adang do hung vintin ai banga chu Thado ho na ki chat pen chu ku ki ho bo ki chat cho toy ka ki le ting ne thalai kap diu he ei vo diu he ti bo ki chat ni chu he chi tabang society chi chu abai akile keu se hilo ai di ta akile keu se lo hi chi mera pai bi naked weapon iti te ven itsapangu anu e san nge kum sagi ahing changa ambulance a halwa imphal hindal ha phai khopi hindal ha wa jong songa kisema ki kai thaloyuma hulu koi hang lun ngam ni na koma ale Imphal chu ti chan kumizat hai zat man lo din na ti ham chu kumizat thai zat ti chu chamna khan ngomin tin formality khan oi ngomin tin ki cham taw chula atha do to ki cham ta chula to a chu mai te chu anang le nang party boni cho to mizo se to ki cham lo ayun pia chu appreciate hi cha ko na aban ban hung so ke la to emelen nyong hu wa lu na pu no sang lu to pu lam khau te yong adang dang ho man pat ta wa Imphal aman pat taw chula Anthony naw lak jong hung ai ta chung pan ta chula so people started using chu we have taken the step cha chu kai kaman lo den ti le no ho chu pi team ni wa how many years more do you want not to kumizat chu Imphal chu naman nom lo ham chu sei ta bang chu we have no issues ale nang imphal an tai na nang imphal in exchange sequel to that amozong nehin sol ngam dem lamka that's not my responsibility kay responsibility lo pia chu exactly that's the responsibility of the government government or the CSO Indian government Indian state responsibility chula a fundamental right to every individual can move freely anywhere in India chula that Indian state has to ensure Indian government chichu abolding akin chula chichu taking lo pia can move everywhere in India ti chu ahung wa khat chu tu ma sa kite li khat chula na it's a law yes and order chichu chula NIN case ala sa take abo chula Indian state ni abolding bol chula chichu si aban le hung zom di on chu ta san hi pon Anthony naw lag le adu adang ta ahung zawa atha ho chu criminal hikin chula chichu a criminal ti chu ku ki zo cha te criminal hi ding zo ki cha te he Michael Lupia chichu rule of law ki chat lo ti ni chimem chi a chu boi chula chi chon ki chat ni le Indian state hi na chu in Indian law ho chu respect api ni tu Indian hi na chu fula chu di chula chichu so let law will take its own course chu e ho lung kham po te ka ti ke ka lung kham na pa chu thai zat na de be ham kum zat na de be ham Imphal lo na ding chu chu ke responsibility poi ke ko ma yong sei hi win darkar poi na let the law hung daw na ko poi but nong ho chu koi ni ham na nong ho chun to mai le chun na ke cham no le
kum som zo le ki chamovin kum zakhat zo le ki chamovin kho poi na phat no you take your own time na but họ chú quay đi na họ chú quay lâu na họ chú cho quay đi tha hôm do nay ho tiền be tai ti pa chu ka na họ chú prove chu quay này hiểu ham này tiền Bible là chú nang quay này ham tiền bắt cái chú ni pi xem cái chú cái hi thì hello na cái họ cái hi về cái tiêu là ngày ta lâu tham lâu mấy cái no tiền nang ta bang lungeel ni na ambulance a chapang anu to ki thatnin hi cha ki thatnin hi chi episode zo si chu in every issue zo si a pu lu jing ding na tiu le chun mind ko bo lo pi chu I don't no mind because I po luôn ngay respect chú là your yes kina na khát anau min kina na khát anau min hi te boy na so thi san so na sata thi san along tai na ale chi ki cham nom lawa chu ipiti ki ngai lu naum thei dham ki ngai lu na chu Hey, mi hem chu hin ti nom responsibility ta lo cho chu nang ke ka ka responsibility pang hi lo ka cho tipoy a do all responsibility ta lo cho nang chu responsibility hi ka tipon na lunggel na che pidan hi adi poy ka ti he a zapi chu ge chu de kho lo pi chu a di lo in sa jing in lang but respect ni pi win ka ti chu tha do ho yong na chu ken ka respect mama yes use respect kan pe chu but na mind chu hal khat ki mol je hen lang na hiten hal khat thi kheng pa ko ma ki pen lang a tha do a do lai lai pa te 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 tan ki hen mai hen lang chamna hi mo se ding hi nai poi va si to na ki ngai thu ka sia pa na ka mu hi veta nang le va si ki ka thu ka se po po le ka mu hi na le le tong chu na ki ti ta chu la e to chui le a sa wa ka se lo na chi hi chan hi tai lang ki pau me Michael tu chung hi ama sai se banga issue base hin na ka se nom na chu ei ni ikinel na kinel adu da ti wang hi pon but na lung hin gen lang na paten gele chun good festival ipin masanga pa na nangin hun festival state holiday ka du da ti chu hun festival is very young still very young good festival but inema that's the ipin pride of the thado ho ding are ka the pride heritage na chu pride chu la koi do ta di ta thado o ho ti le heritage ka compromise di we cannot compromise ka heritage chu we are proud of it we are proud thado we koi cannot ha compromise heritage ki le sa pi lo tha do pride na tia le tha do hon jong non cooperation movement nan pi de chu tu lai tai chi na bola le my humble advice imphal na bola le kang po pia cookie mon hon ta ti tang khonok cookie hon ti tang only cookie will do it zomi na bo loading mari na bo loading meite na bo loading mizo na bo loading only cookie will do it and then you won't be able to resist it we have been resisting for the last 10-50 years we hilo ai na ti I have been na ti now ui cái lo pia ken chicken pat are lo pia hichi thado ki ho na ki sana and grammar resist la hichi supremacy ki ho na ki sana jong grammar ki hil na lai dham we it's not hilo about ai grammar it's not about grammar thado are o cho Michael cái sa nga thado ma sa dim senin cookie supremacy si resistance bol pe cho hung pe cho aki bola kalbiang lo ano khat ki te li chula ah chu you are glorifying violence cookies are not glorifying glorifying violence violence I don't glorify violence but I na don't te li a reject chu it if pa cho mo you gain something if na pat chom pi wong chi na te li wa chu te li zia phat chompi na I ma cha ka hepon e sante lam ka hung lut ki go a ki te li le mi za ram hat ki sa ta cho na diam di lo it chu pi pat cho mo if you have phat na pat chome chom pi a hung what lo did di you gain chula out of that hung lo di chula what did you gain out first of that first come first serve na Patrol lo to killing is not a solution na. Killing is until not and a unless solution. there is an amicable solution or amicable Koi ma claim compromise ngam ngam lo pu kay thahi I am the one who kill it. Tiong nam ngam lo pu chu na ki sel so ke chu. Ke non sanction na ki pe poi. Ken ke pa poi, ken ke pa poi. I condemn pol so ke chu lem. Mi thao ni yes kay ong tao ni ki phon ngam lo pu chu mem. yes ki Tabang phone ngai lo mi island thatchu ko ki phone dia Michael okay. अरे ki ho hin war tactics ki ho chun war tactics ke hello ni hi sa ham koi mi thatchu ki phong de Koi ham to ni ki wa rong. Koi to ni ki wa rong. tu chan chan ai chi hoi ki hil na lai le bang a Koi ki wa ram. Koi le koi chu de thi am khom ding koi le koi chu ko tiam koi le koi chu online na ki ho ding koi le koi chu kina am koi nei sei pe tang masang lai hi na le set ki do pi khat na om lai hi sun le ki do ji wa jan le ki do ji wa bunia pha le ne khom jiu Christmas pha le la sa khom jiu
aban le abangkar kinung le wa kidou ziu same thing cái aki hong zong cái di thà đồ hon ta bằng chú cái we are not in we don't ke want hon ti to do make ke ma tha do no we just want we just mai want kan peace na no peace it wa yung kangai chao in future yung kangai chao in past yung chun kanangai chao we only want peace Michael ui na ti tiang le na ka ti tha gì cho ai nang na ai zao ai de nang na zao de zo ho I zao only de one piece na ti de piece de ma ma na hial cái hen ho na cái ai le thà đồ ho cái tiêu nào ku cái ho zao de a ko he pu ke mon na ti zong la tung kham ke na ti de ho tu zau lo de grammar kan hi lo chu cái ho cái tiêu chu thà đồ ho non cookie thà đồ ho cái sai na ke tha do pi ho ti ta ke tha do pi ho kanung zui ho cái ho thà đồ tay lo thà đồ đó không lo đang cookie so okay Michael piece na te ma hi le kung fu panda ho na ven lang na kung fu panda ho na ven lang inner peace inner peace inner peace apo lang hi cham na bai hi ve ta a anu piece de ja chu cookie emile ho chu Sri Ravi Shankar ko ma art of living a chiu chula na het lo hi po he chu sai emile pu inong Christmas di ko na chu sermon na ho in na chu asai chula chu inner peace chu e ma ko om ngai tia chu a by product chu popular government a pangu chula chu wa ye he chalo pi wa chai nai yong hi my friend emile Pavlin la ti ai de ku ta tin jeng ta chu dem chu ta chu peace ki chai get over Paule lal chu kuki hin kuki te hi Paule lal hi poi tin heu tin na aje chu Paule lal is a single person elem haute is a single person itia chu difference ngai chu amo mi pin a thlen do ham ipin a thlen do wa ham wang chu ha se sau dau tin in separate administration na separate administration na dinga ahin ha sei pen le biha than a ha pan pen I ham ti arbitrate om le ama kelam kai na ai tham diu ti hot bang mi pin follow ha ball pen pa hi ja chu tham chat ka peace ma no ngai chai jing peace day mi ne pi ji chun art of living a Bangalore Sri Ravi Shankar koma aga chi ve ti pa chu ka sei nom thu bo ve kyo se nei ha target ni ven ka ti e tha do lang o se pu Paule lalien ana se chu ke no ka mui na a se lai ta zu kham lo ham wang chu ke pon ke lam kai na I tham diu ti chu na tham di ki ti si bi ham tham ta ki tham ko a tham ta chu la to tham ki ti chu voi lo ma jong nang nang to bang ma hi non violent aman hi mai the na I tham diu chu ti ta khona ga tham ta cho ti hi he Michael adang next time no lin ki ho te na tu chung hi kyang ka thi sana phul chu jeng in ka temperature sang in no Pumo ni pihile tham chakat na calm down mo baby calm down tin tham chakat na calm down na he tu chung hi baby calm down te lo vasi ka ngai pen na vasi ko malai len din ka hung zo ne kar bi ang long hun tieng le ki phai mut phai hun tieng le ki muto hi te ka chen na imphal khopi a ti ti khan volin lang a phai Michael hi tu chung ki ho na hi issue based plus valid ta na thil mi pi te le kami pi te le na mi pi te ti khana hi ta I keu thu hin la a chena kan se nom pen chu chen khom lo thei chu hi poi yes an te to hung chen khom diu he na hi zong le chen khom ne diu hi veng khat kho khat gam khat hilovin as a neighbor khokim khopam gam pam te to hung chen khom diu hi ti ka hin se no min tin ki pau ma mai ni si tu chung Michael to ka keu nau ana ngai lo zo sen Michael to vasi hong ki chen le devin wis ana bol so ke te ti ka hin se to ki lonin na bon vin mangpa oh ka ke pai pumon phat ni pe jin ke ho khom na ding khat pu lu te te yo wa si yong chu ka chu mu tu hon lo na sot jap tai